Za dom spremni pravaši! Danas ćemo pričati o tome ima li Vojislav Šešelj dijabetes ili je potajno čovjek gušter. Prije početka slikopisnog svjetlopisa zamolio bih vas da se pretplatite na ovaj kanal i kliknete zvonce da ne biste propustili nove objave s mojeg kanala. Krenimo. Vojislav Šešelj prljavi je i debeli velikosrpski četnik koji voli malu djecu, ali iz krivih razloga. Ratni je zločinac i debeli smrad kojem smrde pazuha više nego cijeli Beograd zajedno. Naime, potječe iz obitelji Šešelj koja je hrvatsko-bošnjačka, a ne srpska, ali nije to stvar. Zanimljivo je da je iznimno jako pretio i debeljuškast neprirodno. Mnogi se pitaju koliko je težak, a 2017. navedeno je da je težio više od 140 kg. Koja svinja? Oink oink za veliku Srbiju! Ova nenormalna težina zasigurno bi mogla biti znak da pati od šećerne bolesti ili dijabetisa i da pripada fet akseptence pokretu. Naravno, tako i izgleda po ružnoći. No, kao što vidite ovdje, odjeven je svečano, kao da je član nekakve gušterske tajne organizacije ili družine. Ovo me je navelo da je njegova debljina zapravo potajna trudnoća, jer je u filmu Alien prema stvarnom događaju autora napravljena scena gdje se vanzemaljac rodi iz utrobe osobe, kao i gušteri. Šešelj je možda zatrudnio preko nekog virusa ili gej gušters u ovoj masonskoj judeoloži, ali je svakako trbušina ogromna i grda. Šešelj je, ako je trudan, ujedno i čovjek gušter i masončina teška. Dakle, imamo dokaze da je i čovjek gušter, ali to nije sve, jer u pjesmi To je Voja Šešelj izričito ide jedan dio ovako. Pustiti ću vas da ga čujete sami. U nama živi ime i sija zvezda sjajna. U nama živi ime i sija zvijezda sjajna. Ovaj početan stih potvrđuje da se netko ili nešto sablasno skriva u Šešeljevom trbuhu, što ima tajne veze s komunistima, ili nekim možda čarobnjacima udbaške crne magije, kao što potvrđuje spominjanje sjajne zvijezde. Magija je uistinu stvarna i razlog zašto je Manolić tako dugo živio. A to je ta da je Manolić bio udbaški čarobnjak koji je prakticirao crnu magiju kroz stvar zvanu Či, što mu je dalo dugovječan život. Moguće je da je i mladi Šešelj napravio slično, što ga je učinilo otpornim na bolesti i smrt. Ovo je zastrašujuće. Uglavnom, hvala na gledanju i za dom spremni. Bog i Hrvati! Glasajte za našu stranku i pridružite nam se.